Hey, topic ya ka simple and matlek. Le khono amar ilal takala. But today, guys. And then at the same time, can you dumela or limpote di potso ne? Can you dumela limpote anything. Rubaka mdavazo, only mdavazo, please guys. Rubaka mdavazo, only modavisto. Rubaka mdavazo, only guys. Ke kopa limdumel limpote potso yongwe le ngwe ele batlang ho etseba concerning mdavazo. Kala mpotsa ka bo Jesu le moramotho le skela mpotsa ka mang kapa mang ke parubeng ka mdavazo only. Because akina na ko ngata sleker freedag mense sleker freedag ke go barbe ka mdavazo la mpona le tina ke a behavior today a ke tina ke ba tle reng ke na ko telele now ke batla go bua ka mdavazo ne ke batla go bua hore ke batla le botsa potso ye hore na wena le motho wa o le a gona go bua ka ditaile na wena le partner ya hao le a gona go bua ka ditaile hore motho wa ka nna ke batla so nna ke batla so nna ke batla so only mdavazo but linkwele ka bot Matthew le Luka le Job le ba ntwele ka batho ba re tlo bua fela ka hore do you le a gona go bua wena le motho wa baby nna wa se you know why ke batla re bueng ka topic e it is because kanita I'm interested ke batla dintho ntse di ke bona hore nka se ka gona maybe o fitile yona go mo le sa discuss mdavazo ke mathata mo mdavazo sa discuss wing guys mo mdavazo na okay na banna ba gona go robala le basadi mara ba sa ba file ite ha monate ke mayambotsa dineo aya etsala so next ya etsala next or robala le motho batho ba sa mfe re nyaka di hilltop ahle di sebo go empile I don't have time ke tsaba re ke tloba late if nka batla go kinya dikwaikwai tsaka ka di makeup I'm going to be late so today ke batla go bua ngora le a gona go discuss mdavazo ne and then if le sa gone what are the things you can advise ka tsona hore le gone go thusana ka taba mdavazo re le improve some mdavazo tswa ngwa lona ke tlo le thusa jalo ke bua ka mdavazo a re bua ka Matthew a re bua ka Luka a re bua ka Job a re bua ka ana mo ke ante ke tata o fihla no I was late so be ke tswetsa hore normal let me not waste time because last week ke kene late ke kene ka past 10 so today be ke tswetsa hore a gore ke kene early jana you know ntho ya o se discuss buku yona a ona network e ntina jola kae a ke le phone ena ka re nka lahlela ka odimang ka net otsba ntho e ke thutileng yona once lesa discussing mdavazo o riska ka mdavazo wa hao le a riska it's a hell of a risk if amikwazi uncokola ene ke understand hona le batho ba sa kgoneng o kapa ke kinye ntho hona le bontate ba sa batleng o discuss ka mdavazo le bomme hona le bomme ba sa batleng o discuss ka mdavazo bona fa pasa tate mdimo le riska ka tsela ye nngwe e hlotseng because guys are really so really banna le basadi we need to remember always hore when o kopana le motho no yeo ising virgin e kana e bitswa mathombi e seng ala davazua ne if o kopana le motho le ngala davazua le nkutlo if o kopana le motho le ngala davazua o tshware motho no na experience if o kopana le motho ye le gale ba mo bula ka thunopol hello la if o kopana le motho le experience if ba gale ba mo ka tin open ka tin open gale ba mo bula a utsebe motho no na experience now problem ya rona gore most of us we always forget to re na le di experience
And number 2 gale ke dijo tsa gore ba bang ba runa mona le bana ba ntshebile ba bang ba runa mo di ex tsa runa ba bang ex tsa runa re mpa re thotse re kwaletse ka sebe ka mo le lo mamenemele le thotse di tsetu mare ntho e le kwaletseng ka mo ya tshosa because sona le batho ba di ex tsa bona di ex tsa lona guys yo di ex tsa lona di le entse ketso ai ba lenzile bantwana ba di ex tsa lona ba le entse ketso that is bona le batho ba sokola o le bana ka di ex tsa bona la di ex tsa kotsi ai lona le tsebe nix lona mare la di tseba ntse so guys ke kopa re bue di ex tse di hai bonge so it's very dangerous when le ka ra relationship al totally be sa discuss it about if ha ona mohlang le gona go bua Mdavazo le Qoqo FM and al totally ke tlo le jotsa di tricks tsa gore re bua jwang ka Mdavazo 2 re bua jwang ka ditaele re tla jwang ka ditaele tse ntšha so that re se ra offenda batho ba ba o nna ba tshwa ka re a o peta mo jwetsa gore o rata style sefe ka pa o rata eng yo motho eno mo bolaile o mo ba miserable wa bona so ke kopa re tlo bua ka ntho na le a qota wena le motho ka Mdavazo and then le friend lo ka pa le gone qoqa le motho wa le tla request guys re bueng he le tla request he ba gona he ka pelenyana re skra senya nako re utleng gore le gona o bua o fihlela kae ka taba ya Mdavazo and then le bua le a gona le friendly na o se bone kae wa ka monna so how do you bring a new how to implement a style or to implement a job ne because honestly we must also network ya Facebook on I can ke Satan street a ke batlo ba maka a yena yona ke Satan now what's about difficulty guy when celebrity na go telele then e bile ona o tlankas ka suggestion ya hore what's ba ne ke galla re etse so it's very difficult and very dangerous when celebrity na go telele ile gale le phela together le gale le Davazana then chikichiku so tla ka tshotse hore ba ne ke nana o re etse so yo we tlo ipolaya o tlo ipolaya ha bohloko o tlo ipolaya ha bohloko you are going to frustrate maneno wa batho yo senyaka batho ba modimo senyaka kena fela ba sa re shwa ana ke tsu buyentseng ai senyaka na ke a rata mare nna he o blayaka so guys it's either le a kena kapa ke kwala life simple matter senyaka o hloka dithapelo na nna ke na le 3 weeks in a relationship. He said he can't explain how does he want it. Aragone Mdavazo you know what is painful about that? And in Gile can root down to Kibekir. Kana go tell you when ukopana le motho. Let's I discuss Mdavazo before. Little allow Davazana. Aragone go tlhalosa. Ski sinyaka if ngile ka roa ka hlamone. Okay, ski smara. Wena rata ngom roa ka tsibi ngile ka roa ka nene sinyaka. A ke motho roa ka nang.
But if nkile ka o roka, I apologize in that, but I ke motho a rata o roka. Papa o kile wa bua ka yeah, but today ke tlo le fa di plan, ke tlo le fa di strategy o batho ba batlang o re bue ka tsona di strategy. How do you implement strategy? How do you come ka ntho tse ntjha? How do you o etsa jwang gore le peteletse le sa qabana motho a le motho because netesibili tabamdaba is very sensitive. It's a very sensitive topic. Anyways, ia provoke ya kwatisa taba e bapala low self esteem ya motho, e bapala low self esteem ya motho. Number 2, e bapala ego. We do all the way root and who lead. Ai wena. So ho runa banna e bapala ego ya monna because monna e mong le e mong o batla. But I know le lona le basadi le rata to o batla ho tseba hore o batla hore ka hore ho tseba haloro kwena motho kore kwena mogona motho kwena mogona ke a tseba le batla jwalo kore batla hore ho tseba haloro kwena o ba comfortable if you know kwena mohlantsa motho na ba kwena o ba you find that vavavum when o tseba kwena you are the best wabo. And in both sides ke a tseba le ho bontate le ho bomme it's the same thing. Emon le runa re le bontate ke a galla ho tseba I mean ke a galla hore ke e be nna motho ya good for wena ne. So ke ba le runa bontate ya re chaza ntho ne hore ke tseba hore I'm runa na personal na personal it doesn't affect me taba hore motho e kwila davazo a monate ho feta nna no it doesn't affect me. One le fapane le basadi le fapane total le di onto tsa lona di fapane all together le fapane total le di punenki tsa lona di fapane le motjheso wa tsona o fapane le di measurement tsa teng hona le mo ha hona le mo le fapane le hona ke ne ke shebile video ya ntate moruti le kau ha na tsosa stupu sa ni se ntate moruti le kau ana ga tsosa o no ti o motho se ba fu mufu ya rona ntse ntse mufu a te ya ke mona le diponela tse tshwana le tsa mufu wala le diponela tse tshwana le mufu ya rona ntate Afrika e rona re le bontate I know re fapana I know hore le rona re le bontate ba bakana hona le bontate ba bakana hona le bontate masoto hona le bontate ba bakana re a fapana he jole re tata re tlo bua why re santse re bua hi my girl Okay, Murutuke. shapo jwa moratu wa ka I won't be long. You can work. I take it from the you take it in aka utlo buela tlase buela udimanyana oh ke re a ke tse motho nang re go rona confident tampolela gore nna ke na le enyana but la go botsa go ntate mo paneleng mo gore berrata e tonna ore enyana na o re bo o batla o tseba bo bontate hore ba batla enyane ka pe kgolo o wena no kopane le motho ba re ya hao enyane ga ke itse gore a ke compliment gore so ke batla go itse go borra gore bone ba rata 5 8
No, but if ngatshwanela re go arabe, I think most of rona bontate re rata diponana tse nyane. All of us rata ponana tse nyane. And I'm going to tell you why bontate rata ponana tse nyane. Ntho batho ba sa ntho ba sa di ba sa itsebeng. Ntho kwa ya monna e emiswa strong ke mabota. E emiswa strong ke mabota ane anto a kuku. Esla tseba hore ha re bua English mona TikTok go ba le bothata, so that is why re tshwanela gore re bua Sesotho le ntshwanela. Please let's get our jalo bo moruti November ba bua dintho tsena straight. La tseba hore TikTok is very strict ya re bua ka dintho tsena. So that is why we are forced to remember re bua Sesotho or batho bana ba kwana ba ske ba rutlwa, because la tseba re ba melao e mengata. So that is why ke tlo tshwanela gore ke bua Sesotho ne. And then so also I think most of rona banna re batla lepona le lenyane, it's an okopana le lepona le lenyane. Why lepona le lenyane? Because ntho rona re e be safe ha monate e emiswa ke mabota ane ha o ntse wa hohla. That is why are ke le finditse. That is why nkileng kare letlalo skin sa di kwa tsa rona, skin sa teng, skin sa le sa hamori ya skin sa teng le skin sena se a fapana, dia fapana. Ke tlo le ruta ntho very powerful. Skin sa rona mo le skin sa ntho dia fapana. Enwa e etseditse be le skin se sesane. Why? Because e kwayetse mesifa. Melamu ya rona, kwa tsa rona ke mosifa ntho yana. Ena le di mazele, ena le metapo, ke di mazele le metapo fela, ha ona le sapo mo. So ore e eme stiff, ho hlokala ho be le that friction e etsalang. Hona ho tshwantse be le that thing e tsamaye ha monate ka hara mabota, wa bona e thule mabota. So that friction ke yone e etsang hore ha muri ya monna e eme hantle e be stiff ya monate. Ke le ondo le motjhiso wa teng sensation. Thank you ngwana rona. Ke mpa ke tswa fa o bua se go wa nna fela mona. So le motjhiso wa teng. So dintho di pedi tse powerful ke motjhiso ondo, and then ya bobedi e be ba taba ya ntho ya friction ya. Now ha se buleile haholo ka nako tse ding ha re kgone ho e utlwa, because le nna ke le so that hantse ke kena ke tswa ke tswa o tshwantse ke utlwe mabota ane, ene mabota ane a etsa hore jwale ke le nna ke utlwe monate. But le lona le basadi le a rata ho utlwa ha ntse ke e kena e tswa e ntse thula mabota, le lona ya le chaza ntweni, ene ke yone le etsang hore le utlwe monate. So in short, banna re rata mapona a manya ka nako tse ding he le nahana hore mapona ana a lona ha le ithetsa most of the time ka bontse le re no mapona ke rekere a ya gutla ka nti ka nako tse ding mapona a lona ntsa ba maholo hore o thole hore ka nnete la se re ra iphapita re utlwe le bota mix ka nnete. So in short, most of us runa banna rata mapona a manyane. That is why hona le banna ba yang ba batlang dintho ba bileng ba sebedisang dintho tse growing di kwa tsa bona, so that wa tseba hore ha ile tinya ile monate e kena ha monate. So hona le banna ba sebedisang dintho tse ngata because we need that. Kwa Rabi thank you Ruteng ka ile ka ke tsugo fuluga yang okay out user yes Makaveli user network ya hao ya usugudisa. So nteke tlang ho yona
ebile Machiavelli o teng wena o swa ka ke so batla dipaka bontate ba bang hore most ya rona re le bontate re batla mapona a manyane no utlwa le motshiso batho modimo jwale ha a sa le maholo le pona le se le ntho le se le ahlame fela ka nete ha e monate next so that is why o le bohlokwa hore basadi ba tshwantse ba tsame ditsela tsohle tsa ho ipoloka very important guys hore there's a hona le Dr. Ntho hona le Dr. Ntho o ile a kena mo are most ya basadi de ke mang a ka ratang lepona la user thing user so question ya ka today ke hore le gona o bua kapa tsaba o bua le motho wa hao ha ona di strategy tsa o bua na ke le thuse le hore if una le dipotso tso batla mo dipotsa tsa tsinena mpotseng ke di thuse hore tsa tsinena re bua ka mdava so that re tlo re gone o thusana ne now ke ne ke hlalosa ntena thank you so much Kabzela wa party ya family o bona ke man Dr. mama o kila kena mona are abare basadi ba bangata ba ya for operation Rev Christianity thank you so much Tenji thank you so much ka di gift guys thank you so much hona le this lady a kileng a bua mona ke doctor are basadi ba bangata they go for operation ya ho kwala ba notla ntho dikuku tsa bona because basadi ba bangata they ba underestimate ba bangata ba underestimate taba ya hore ba hana ha re ba jwetsa hore kuku e ba golo ba hana ha re ba jwetsa hore kuku e ba golo and then ha ba qetile ba itshwarela ka hore no ha ke batla go botsa things jwale ntate o teng ngola he ngora ga tsedi ka ngola mona ke tla araba so ke re ntho basadi ba bangata ba hana they don't want to believe hore kuku ba gona ntho kuku e ba gona basadi ba bangata they don't want to believe hore kuku e ba gona and ba etsa ka re hoti ke bona batho ba nang le dikwai and ba understand hore ke runa batho ba nang le dikwai and re a di tseba dikuku tse golo ka di tseba and re tseba la o bona le motho a tlwaetseng hore ba na le batho ba nang le dikwai tse golo rona re a ba tseba re a ba fila motho a tlwaetse hore bona se fapang sa ntate modimo bona ha eba hona le ntate mo ke kopa ntate a iwane kapa ba babedi ba kene mona ba njwetsa hore ke leshano na e etswa ke eng moruti e etswa kgolo ke eng ke tlo o jwetsa ke eng ha eba I saw which be le ntate ya kena mona a tlo njwetsa hore ke o bolela nnete motho ya tlwaetseng wa tseba ona le nkile ka kopana le motho o mong be ke re ho yena be ke re ha o motho ya jwalang haholo I respect you for that but hona le ntho e ntshosang ka wena Machiavelli request ke tlo Machiavelli a tle kwa o kae a gore ke molate Machiavelli o tlo njwetsa ebile ke expectant ke ntho e kgolwa so ke be ke re this lady ke be ke re tore because una sebedisa di dritsane da di bona una sebedisa dritsane Machiavelli tsara jwala butikiata ke re this lady una ke ne ke mo jwetsa ke re o sebedisa di ka re ka re di dritsa lona ka re one thing for sure hona le ntho empela etsang hore o sebedisa ya no ikinya ka hare ene ka re ke gala o e bona hana umpontsha yona ka re no ha ke na bothata ba hore no sebedisa ntho because I was not batlang o e tseba fela gore I mean ke batla o e bona size ya driane ya hore e kae size ya teng
mohlagana mpontsha ke understand why ke feel ntho ene ke feelang, because once o kopana le motho ya tlwaetseng dintho tse kgolo nna personally tla bua, but once o kopana le motho ke tlo araba hoting jwale ntate moruti e bakwa ke eng hore e be metsi. Okay, re tla re bua ka yona, re tla re tlo bua ka yona. Makaveli Maki, Dr. Navi, how are you? I'm good, Makaveli. How are you, Makavi? Mona, so. Lena ko makaletse ntate. Ko makaletse. O bontse le di all night praying wena ka Labohlano so. As a man, how kopana le motho ya kileng a go go wa mutla wena ka pa o mutla? A ke re jale hona le be leng hore ke di hamora ha di kena di dingata ya wa utlwa. Ba da ga ikopana le motho iwana ha etse difference ka. E mariblela hore ha motho ile a kopana le batho motho ile wena go no mo feel. Ya utlwana, but le bona ga batho ba di hamora. Emare maybe o kila mo test wa tsaba mo testa mo tsekila ga kopana ya mo tse go. Yes. Arstera ba jwetsa. The non-tickets about go fela. Motho a tswang mona a kena mane ya kena utlwala. Umutla no but yena ke understand but nteki batang hore es nangare nka ihlalosa mara ke bate ma. Maka ke ka ihlalosa. Mare you are able to test motho ya hlolang kapa ya payetseng dintho tse kgolo di kwai tse kgolo guys ke a le kopa hle Makaveli Ai ke hlompha bonde bana ba ka mo ntate moruti ke a tla wena motho wa ka Makaveli o ba hlompha jwang wa ba tshaba yo batho ba le bona ba sensitive. No, thank you so much, Makaveli. Mueketsi, ki maki mueketsi. Pastor Nore. Abuti ka buela hole a tumela. Ke re ya utlwahala la bakati. Okay, ke re ya utlwahala la baka ba batisa muscle. Ha e qeta ho squeeze e tswa le rolane he. O khona o utlwa sa khona. Hape. O khona utlwa. Okay. Man ma climax sang ha o sa khona climax sang tshale go fela ha e sa khona re la wa e tshwara ka masela se khona ba o via se khona yo twa. Okay. No ke utlwile ntate ke utlwile mara nna ene ke tlo bua tse ke tlo di buang di different the thing di different but bon ke bua pela ntate modimo le pela morana Jesu runa o tsebe runa ruta ka modavazo guys runa re gona o test ke gona o testa nna ke o check go checka le ka di position hona le di position tseo go ya ka le yona le ka ipaka hona le di position tseo e reng ha o ietsa o bo utlwa bohloko hona le di position tseo tshwantseng ha o dioko hona le di position tseo reng ha o ietsa o utlwe bohloko if o sa tlwaela dintho hona le di position le di tile tseo reng ha o di etsa ha o tlwaetse dintho tse kgolo
ha o tlo utlwa bohloko and ha eba o sa tlwaela o sa di ha o tlwaetse dintho tse kgolo di-position tseno la o ka tsaetswa ha o tlo utlwa bohloko e reng ke leshano insano tse wa bona jwale le tšhentšha le utlwa nna ke a di tseba ntho tsena nna ke a di tseba ntho tsena nna ke utlwile Machiavelli a ntse a potakaka ke mo tshepile mona a tshehisa ka nna ke a e tseba ntho motho ya tlwaetse ntho tse kgolo ke tla o jwetsa gore motho position ena le the way re etsang ka teng e tshwanetse a utlwe bohloko mara go na le ba etsang mothebelele so kore o tshwanetse ba utlwa bohloko because go na le di-position tseo le atumelang di ya straight to the womb di atumela wompo pelong ya gago and o tlo utlwa motho ya tlwaetseng le a sa tlwaelang o kgona go bona ga a sa tlwaela o kgona go bona gore no yeno ga a tlwaela ntho tseng ga a tlwaela digamore tse golo nna ke ka letswetsa ngwana wa bogale le bona kare ga ke di tsebe ntho tse one ke sa batle vele ke yena wa e tlhalosa rona sa bangwe o na sa batle bua so that is why ke re don't se ke la ithetsa se ke la nagana gore rona ba bang a re kgone utlwa gore o tlwaetse dintho tse golo ra utlwa I can tell you hona le di-position I mean hona le di-position I will tell you this person ha tlwaela ntho tse golo again hona le di-position tse ke tlo o jwetsa gore a yena ke ntho e golo ke mbokoto ne re sa bue ka dintho tse golo ne re bua ka taba yes sheba re thabo I can tell you le ha pretend nna I can tell you again ha pretender le ha sa pretend re yena wa pretend o yetsa ka re utlwa bohloko ke tla o jwetsa I can tell you nna ke zenzile fanda ga ke zenzile on 3 November guys ha ke le jwetsa ke re guys basadi mpotseng dipotso re mono mpotseng dipotso guys nhlabeng dipotso re tswa kwa a bua tena utlwa so now that is why go na le basadi bao nka di jwetsa ntho nngwe tlo di thubang tlhogo can I go deeper ene la itse bang kile ka ruta ka yona ke bue ne ai khalo di etsa hle a re yo no vi khalo di etsa hle ko ba kgawale le nna bongi nna ko ba kgale le nna go deeper hona le basadi bao ba ne ba microphone ya bona ba master of fita ba gutu ka microphone fita le pona la bona kopa ke le jwetse hape kopa ke phete kopa ke le phete o bone monna wa hao kapa motho a rata ya ne bitsong blow mama o bone motho a rata blow mama a rata blow yane la e bona mo ya ne o tshwarang di microphone o shipa tsena o bina ka ona o bina ka microphone hona le batho bao a le microphone o monate ka hanong batho bo thola hore ka mange ha o monate jwala ka molomong ene tlo jetsa why ke na lona hona le batho la tlo go jetsa why batho ba bang ba rata bijopo yane ko jetso bane
because bijopo yani e fana ka friction enough, and that friction ke yone e etsang hore motho wa hao ya eme. That is why ba bang ba lona ba, especially the boyfriend mon o tholore boyfriend o rata ha o mo etsa bijopo yani, ha o mo etsa bijopo yani o rata bijopo, because that bijopo ke yone me etsang hore a be eme. Because remember great bijopo yani ina lili hona le friction ene e tswang ka leleme, a gre le sebedisa leleme ne, so o sebedisa leleme now leleme la le create le cause that friction. That friction etsa bure force yani ya kwata, because e kwatiswa ke hore there's a friction e etsalang. So that is why banna ba bangata ba ratang, ba bang ba lona ba ratang, banna ba lona ba ratang ha le ba etsa bijopo yani, ha le ba etsa bijopo yani e ke yone e monate o feta ba bang ba lona. O thole hore o monate ka molomo but ha e tla ka mane you are not so much good. So that is why motho a tla thabelang ha o mo etsa bijopo nyana. O tata hore ntho tsena ke di reke ne nka tlale nge kuku le tla kopana le di-expected tse tshwanang le rona. Se la bapala ka dikuku ntse le nana hore ya gutla ya ke rekeng a se la bapala, se la ithetsa guys le tlo botsa rona re di-expected ra di tsiba dintho tsa nka se tlale nge kuku kapo bontse itwetsa hore nna ntho ena ke rekere ya gutla ya. That is why bile ba bang ba rata hore ntho ena e ntsha ngwana and then e be gutla ape ke re ho bona every time a tlola ke ba jwetsa ke re ha eba e ntsha ngwana e be gutla tsa mo mo kinye tjena ngwanane ka hloho o ntso mo hula tjena every day, ngwanane o ntso mo etsa tjena o tlo njwetsa hore e tlo gutla na o mo etse jwalo nor every day o mo etse every day ngwana o no mo etsa tjena o njwetsa hore e tla gutla na a e kholondo. Now ke bleletse this lady ke wena, I am telling you there's something eke bilela ke bilela ro sebedisa degree ene degree are why o se jwale ka rona mpontsha mohlala mpontsha degree a e sebedisang ke be ke re ho yena your biggest mistake degree ena ya ho ya degree o e sebedisang o e kenya ka hare, ene degree tsena tso le di kenya ka hare ha e kena wa e tlwaela o tlwaela degree yane e thuba mabota e a shifta e nyolla dipopelo e etsang. That is why qetelo ya monna wa mannete ha o sa enjoy so e a hola di ba holo dintho tsa lona bo sebaka. Ke kopa botsa sorry nke ke le ka ngotlo e hlalosa ke yone hore skela bapala ka dintho tsa lona le ntse di itwetsa hore banna ba tlo utlwa rona re a di tseba dintho tse golo motho a tlwaetse kopana le batho ba nang le dikwae tse golo ha re a motho and how hona ntho bohloko jwale ka Adam a gontlele ka dipenkihle wena Adam sukudisa Adam wa tena hle Adam Adam ya no ntho wa Eden we Adam wa tsimu ya Eden. So now that is why re tshwanetse hore re discuss ke le sa bona baba sa bona. That is why re tshwanela hore re discuss taba mdavazo ha re qetile re discuss ka taba hore re batla we improve. Now a re tlenta benya hore re qala ka o discuss taba mdavazo because ke today le mpotse dipotso guys, mpotse potso e fika pa e fika mdavazo ke tla araba enngwe le enngwe I will answer you. Enngwe le enngwe ke tla araba ke na lwena ke le Cape Town. Thank you so much. But ya really understanding ya hore motho ya nang le ya tlwaetse dintho tse gola ke really understanding ha ke ne ke le jotsa ka di position ke tsona tse re bolelang. So guys yeno issue le covered ka yona the temrut le banna ba na le kwae tse nyane jwale bothata ntse le kuku no ke kopo araba khaitse diaka no dente sibelona le banna bana le dikwa itsenya. We cannot run away from that. No, we cannot run away from that. Na le banna bana le dikwa itsenya
That one, you're not thinking it. Thank you so much, guys. Once about Jaina family. Baba Mpatia family. So, guys, we cannot run away from that. When I about to ban and and when Mutana look at obvious, what I was as a woman, what I want to school. But in talking about out of young, I get Huluna, it's important to discuss. Guys, if but one about could discuss, Obua, come Davos, Obuso Quantua, if Melikela is about to know, Obua come Davos, Obuso Quantua, I'm going to tell you why Kiro Obuso Obua come Davos. Because, na ha ke tswa fo botsa motho straight ke ra gonjetse nna ke motho wa bokae ya ke leng a fa monate kapa ya o fa monate and then ke a tseba re motho ka ba re wa pele agree le mamene ne ke tseba go tla bontse tso rae ke a tswa le mamene le hlotse ampe a bone le gona go lla go sena thele utlwa le la motho a ntsa re fela motho a ntsa le be le la le hoeletsa le tshwara mesamo le hula dipilo case le di hula ka re ona le ntwe kotsi ntsetsa ba sa di le mamele lona ke la tsabalo Anza hula pilo keiser ai characha anza hula ai hula ele kana botseo motho a teng anza refer anza ele bile ha na le chelete ibile teng ha motho a na le chelete mara le mokana mara na le chelete a jele le la o feta le la le be le sise pelo ni kalis mal le la le be le sise pelo yo le la ma benen Porque no le gusta, mene, ana ajale, di Quebec. Prophet, yes, Mr. Ray, I'm trying to get it, Luna, Mutana le chele, Jolly Lila, yo, baby, don't be too much, baby, you're killing me, yo, baby, you're killing me. No la le se ne le lanzare ke tla o bolaya tla o bolaya sefapa ke tla o bolaya ke tla o bolaya ka o ntsa kotsi hey so guys ke go ba ke thuse ya tsweleng pele Cherry so ke re he why okay me ke batla go bua ka nna ne okay Cherry Mogote o tlele mothata ga baby o tlele ne ke tsentse dipi jwang ba ba teng dipi ya teng eme mo monyako eno o bokolla go lene nako eo o tsaka ke monate ne baby ke monate Teni eme kae Ntate Mogote o re ka nako teni eme kae ka monyako go ane lo kena ka maetla a ithule le koseini next Hello, brother.
wa shifta moruti go o re o ye godimonyane gone kena o e thuse o e balansitse e re not. Hello, brother. Hello, brother. I'm from in Bali. Hello, brother. I'm from Indonesia. You have reached your destination. And not even back stone to one about. Cherry, at Mela Pila phone, man. At Mela phone. Iri. You have reached your destination. Bye-bye. Can you come in? Itiri like palama moto phamisa lento thea ya theoa tse tsa bonetse ha ba tsebe le sebedisa eno tsebe ha mo le yona nako ha e tswe full force e tswa halfway ene tsa o sere makako seini go ba emo gothi Cherry, unkata fela hore Ira, you have reached your destination. Oh, Cherry, umpela ile sa fanda. Ore ere, are emile matim fela. Oroka ka runyulwela udimo. Emile matim fela. You have reached your destination. No! Now, you know why we want to rediscuss? Number one. Do you know that spending time together, every day, spending time and davazing every day, and then improving, spending time together, and then davazing almost every now and then, almost every now and then. 3, exploring. Do you know that ikawuyetsa ntho tsene di ka uyetsa gore o bo qeteletse o le yena the best person? Di ka repeat. Ke go repeat. Spending time together, and then ya bobedi davazing almost every day, yabrao, and then exploring. Now tabayo explore the translation nkile ka di ruta ntho tsena guys ke be ke re you cannot come to the man o ka se tlo monna o bo fihla gore monna o bo re baby ke koparetse style so you cannot do that. You cannot do that. You cannot do that. You cannot do that. Not unless maybe now when I call up and so davazan, then the ribu ka phone into record, then the butana or the style or that style is safe in there is nothing wrong. But what is dangerous ko tla motho mo fitla mo jwetsa baby ke rata style so. You cannot do that. Ka bare it's style so. Ile gale re davazan, then all of a sudden o so bile o tla ka ntho ntsha exciting. That is why o tlo kopana le potso e reng o ikatha philento o inka ka ntwe. O inka ka ntwe. Le ngutwa potso e reng o inka ka ntwe because all along ntse re tlwaetse o davazana. Re ntse re sa ka system yena ya rona. But all of a sudden o so chinchilo so no o batla re davazana ka o tso batla o tla ka style se so. Now you are going to create a problem for you. Linyalo la hao kapa relationship ya hao o tlo qabana le monna wa hao kapa o tlo qabana le mosadi wa hao. That is number one. The only way ele tshwantseng le sebedisa, very important, e tshwantseng le sebedisa guys, it's very important
ho qalella ho qoqa le motho wa hao sometimes ho qalella ho qoqa le motho wa hao. Call your partner sometimes during the day. Hey baby, what's up with go khaletsa go tla go hopotsa tsinela go tla go khaletsa ke on go tla qalellang ho bua qalella, because if motho wa tloela ho bua eyes kancane and we break as well simple and matlet wena ka wena o tshwantse o etse jwang o nke step sa motseting ha ke tsebo ho etsala le yona tlo botsa fela motho o na na ke o bora ha ya ke tsebihle go tloa matsatsing ana go hopotsitse go na nne o qala jwale o break ice jwang a kere ke bua ka batho ba leng khale ba nyalana khale le dula sang o batla o tlisa dintho tse ntjha. Because guys, once you start kissing in your marriage, you start kissing in your relationship, you need to remember your partner, your ex, otswa batho, otswa di exeng, tse ba mdavazo, tse neng di lo good ka mdavazo, tse neng di master mdavazo, ba hlolane, ba arohane until atlawe. So you need to make sure that you bring this thing. They are called come phone la fela baby. I know for certain fela. I would come phone la baby what's up? Clean. Go to go na ne fel. Ne. Hey, fanda go to go hopotse. Then why 12? Ne o tlo latella ha motho mo fanda go wa yo ngopotse. Ho tle jo ra ke tsima. Hape ke na na go tsa tsile go tla fela ko na ne fel. Ha isa le ke na ana ka wena. Ha qetile go itwela le jwa. Oh, Manzibua. Fire. Fire. Out. Out, Christine. Out. Now, what mujwetsa your baby, fandagan ki kala, utwa ki uhuputi chene kia ulakafu. Then, automatically, half it, utwa taka that mindset. Utwa what? Hemuna weta itim fandaga, wa mofa. Ne, but you don't say anything. You don't say anything. Ne, and you don't say now you don't say anything wa motwella, then utlotla le excited or ukala utlo wena mo jotso wa molakatsa a qetile o le fihla mo le davazana nini jala we yetsa wa ikoqa nini ka mora hape 2 days wa mo jotso he manye marilo runkentseng utlo strategy seo utlo mar baby lo runkentseng mar matsatsing baby mar ilo runkentseng we yetsa ka mora 2 days hape baby mar ilo runkentseng hona le ntho enkentseng yona ne wa motse baby mar hona le ntho enkentseng yona fana wa itse butla ke go na hanne so wa butla go galletse so ne you are we break a non trainer o tla le ma hanyane because I know hona le banna ba sa gone go communicate ka mdavazo hona le di couple tse sa gone go communicate ka mdavazo now we bua o re baby qala o tla tso go re matsatsing ha be maro hona le ntho e etsa ne then and then now nini happen o so mo romela message ka WhatsApp if le tla tso bua ka WhatsApp or baby ahle a tsa kgetlele no tlo tsona lo go confess o bue nnete matsatsing ana go tla se go lakatsa ne now we are saying o mo pushetsa tabeng ya hore le tlo qeteletse se le bua ka mdavazo ne utlo nini o qeteletse le unto mo jetsa re la ha le ntse le davazana kana go tlo le davazana wa mo jetsa re motho ka matsatsing go tla se go hopola wa se ha ke tsebo etsa etsenhle baby maro etsa la ona na ke eng ne now o tla utlwa hana go ntse tsamaya ne hana go ntse tsamaya ne ke mane mo qalelang jwale o mo botsa re
baby o khalla position if man o khalla style sefe o khalla o khalla re etse ke tlo fa yona baby o khalla now o mo etsa o mo pushetsa slowly but slowly o mo pushetsa nthonyane e ka banya ba o ntsa e rata mara o tshaba o ibua it's either o monna kapa mosadi o mo pushetsa nthonyane yeo o tlo thola hore o ntsa tshaba o ibua o na le style sa se ratang o na le position e ratang but o tshaba o implementa because a le so discuss ka yona now how qetile o nne ngana go ntsetsa ma o so mmotsa re mara baby o khaletse hore o khaletse position efe o khaletse hore mara ke go fe jwa ke finto yo e khallang kapa ke fe position o fantasizang ka yona yo utlwang o e khalla fela gore ke tlo fa yona okay how qetile o tla utlwa hai monna o tsa hana ke tse mo re kutla le monati ka tsela e nngwe le nngwe ra mara baby mplele o batla ife ya o ka re ke ata ke tlo fa guys ha le tsebe monate wa o bua ke la ba leha motho a ina le hamore a sa tsebe ho isebedisa kanti ke ya ho ke ya so guys ke batla o tla ntshenya now the why re tshwantseng re discuss taba ya Mdavazo now ke ratile the lady ya buileng ka taba ya viewers sometimes and the viewers ya teng tla le kopa guys how qali viewers o soka o build that momentum wa re motho a qeteletse le ena a sale di viewers we sebedisa kana ko yo motho a santse le ena etsa jwang a sale interested o so le monate se le gona communicate ka taba ya Mdavazo o sebedisa di viewers because the problem ya viewers ho motho ene a sa tlwaela o mo romele viewers once o mo romela viewers potso ya tlo botsa yona gore o tlwaetse e etsa o mantwe ke o no ntse sa yetse all along ke o no ntse sa yetse all along why o yentse ntwe tsena then le mathateng le tlo qabana le motho ene wena no re etsa viewers because no ba tlhokisa so the viewers dina le mofuta wa batho dina le relationship there's a stage sa relationship mo le qalang go rumelana di ntho di viewers because you cannot send motho yo o sa mo tlaetsang mo romela viewers o bo so mo romela viewers and then we expect of that person o tlo ba excited you are going to frustrate that person o tlo so motho eno and o tlo etsa re motho eno a makale because ha wa tlwaela o yetsa ntho so dintho tsena o di qala hanyane le a communicator and then how qetile neng how ntse bona re jwale motho ena wa enjoy ene le pele mo romela viewers ha o qale ka viewers ya bolipona ha o qale ka viewers ya lepona o mo jetsa baby ntse ke hlapa baby wa tseba ke tine penti yani esoliso yo e rata kapa be bo rata ko kapa mo phone re baby ntse ke hlapa ke ntse ke chebile spilling ha o batla go romelle something o tla ntshotse o tla bohlale bo o mo phone la fara baby ntse ke hlapa wa tseba ke ntse ke hlapa ntse ke tina ntse ko nang ha o batla go romelle something e be yena re nromelle ha o qetile gore ha o qetile wa mo romella ha o qetile a share then we bopa hanya but ha o ile poneng pele ha o mo romelle ponana pele ha o mo romelle ponana pele o mo romela mo tsetsa fela re be ntse ke hlapa ko bontse fela ntse ke etsa then ha o qetile ha o qetile o mo romella yona then ha o qetile ke sa ya motho ngwaka tswana nawe c'est le groupe I don't know
Jwale se ne batho malo. I really way se le hope. Jwale le nsia mo. Na wa no ki expect ga bua ka sex mo founung. One gore kopane ka di flames etsa video call. So ke kopa re qeteng yena I think le nkutlwile ne ke kgona today se ke buile dintho tse pedi tseo le di understandileng ya pele re buile ka gore when o ka kopana le motho ya tsebang dikuku o tla o jetsa if o na le o gale o kopana le batho ba nang le kuku tse o di kwa tse golo kapa gale o kopana le batho ba nang le kwa tse nyane rona re a di tseba ke I'm sure you re qetile re buile ka ona re qetile now ne ke batla re tle ka yena ya hore how do you implement dintho tsa gore ka tlo o break up it o ntho o tlise that thing ya gore le qeteletse wena le motho se le discuss ka taba ya mdavaso o e qala the way ke o hlaloseditseng ka teng gore le bua jwang o fihlella motho wa teng a santsa a le free your partner a le free gore le ka bua ka mdavaso I hope le nkutlwile ne re tlo tla Peter Rishapu mapita. Rishapu. Yes. Just what happened to give my music? I look like a song. I try to get it work out. My don't respect as more to respected more South Africa. Man. Mthatha ukopa insult on athe bona ndi out fela insult on okay like a victim as you the victim is jalo ka wena okay so ke go kopa fela o imaze tsona and I get ntse re bua ka tsona so social media so haholo so hembe imaze tsona le nna ke bone di la di kana di fela ma go tla ba o tla loka ena wa tseba wena oh Peter jere ke mampela ho yo o se bila batho ba pelaka ke flower market ke kopa o lentsha ai dona ka re lenweng ai ba tla ntshwarela ke bona ka re ba nwele ba so guys ke anto ke bobedi eo ya gore le break up jwang taba ya gore le gone qeteletse se le buile ka taba ya mdavaso le break up jwang taba ya gore le qeteletse se le fihlile stageng sa bua ka mdavaso guys it's very important to le bua ka ona ya boraro ke ena ya boraro ke bontate le bomme dikwai le dikuku di na le ditsebe ke kopa ipheta dikwai le dikuku di na le ditsebe kopa le nkutlo dikwai le dikuku di na le ditsebe ene ditsebe tse thwethwe ditsebe tse utlwang haholo dikwai le dikuku di na le tsebe di utlwa ka sehloho most ya batho ba ka ramanyalo le most ya batho ba lwanang most ya batho they don't know hore kwai e na le ditsebe ya utlwa kuku ya utlwa re mo mara se tsote se molate o feila ntwe ditse kuku ya utlwa le do you know that one of the thing etaulang merking etaulang nto etaulang drive ya mdavaso ntho etaulang
sex ethola mdavazo drive ya mdavazo ya pili ke the argument le diqabang. That is why ke hlolang ke jwetsa batho ke re tsa mo sheba batho ba davazanang every day, almost every day. Batho ba na ba lwane ba most ya batho ba davazanang almost every day. Most ya batho ba davazanang every day ha ba lwane, and most ya batho ba davazanang every day ba enjoy or spend nako together. Batho ba davazanang almost every day ba enjoy or spend nako together because ha ba lwane. Now but ba bangata ntho re shapang wena mamukinane most ya batho ba rata diqabang, batho ba rata o kwatelana, batho ba rata di argument, batho ba rata le rata di conflict, le rata dintwa, le rata o dilana le di issues ka ramanyalo a lona, ene dintho tseno di bolaya drive ya mdavazo. Guys, ke kopa le nkutlwe, di bolaya drive ya mdavazo, and that is why banna ba lona today ba enjoyang dinyatsi tsa bona, le lona le enjoyang dinyatsi tsa lona, because mo ho lwanang teng batho ba tsebo hore kuku ina le ditsebe kwa ina le ditsebe. Everything you we buang ho monna wa hao ya kwa ya utlwa. If u bua le lwana le bua diqabang le bua di issues kwa ya utlwa bo mere bonta ke kopa le jwetse ibina se fela sereng ha le phirimile ha le phirimi o ne ya boroko o ne ya irobala boroko ba o qetela ya lali pipi bantwana ba irobala boroko ba o qetela ena le qetile be le roa ka banna ba lona o itshweritsena o fumane o itshweritsena o ntso mmotsa gore dithini ngalento o itshweritsena o ntso mmotsa jalo re ke etseng ka ntshwetse o ntso re ke etseng o itshweritsena e ntse re o kwatile wena e le gore wa e batla o no e batla jalo ha o re wa e batla o kopana le ntho e ntseng tjena e nang le mini stroke o fumane e robetse tjena o fumane o e tshwere tjena o ntse gore jalo re ke etse jwang ka ntho e tjena jalo no re ke etse jwang ka ntho e tjena, because most ya lona le faula banna ba lona ke opa o bua ka Sesotho le faula banna ba lona ka melomo ka dintho tseo le di buang. Basadi le faula banna ba lona, bontate le omeletsa basadi ba lona o fumane e le lenganga jane e entse tje e omme e le lenganga jane la perekisi. Banna ba bangata ha ba tsebe hore dikuku tsa basadi ba bona di na le ditsebe. Di a utlwa eba that is why you need to make sure that if le batla enjoy mdavazo ka rantlo ya lona, maintaining happiness ya pele is to maintain happiness, so that la o mo founela re jo baby ke tlo tla ka ba sentse ke le tsileng baby hell ha hona ntho monate jwale ka hale kore ene e qala motsiare nthwena e mongata wetse le mongata wetse le be sentse le bua neng ha o so le tsileng o jwetse motho hore baby ke tsileng hle motho wa ka ke tsileng baby ke tsileng, then be sentse le bua baby ke tloko baby ke tsileng ke utlwa ke kgaletse ho nkotho la utlwa man o ibeka Sesotho ha iba le Basotho baby kgaletse ho kwa la ngutla mara la ngutla baby kgaletse ho kwa thank you kokota hle, thank you wena Tiseo o mo jwetsa re baby kgaletse ho kokota hle o tla fana
baby ke tlo kokota o tla ho itse ne ho itse le wena mo leng teng o soka ho na le di-gravy o soka ho na le moro Mhluzi o tlo sona le moro ngwanaka o tlo sona le moro o sona le moro jale ntho e ke batla le hlokomele kena e leng tenang ka yona modimo yeno le ntina re kutlwa re ka re nka ipolaya ha hona batho ba ntenang ya o botla o bo emisa koloi ha o qetile o emisa koloi o bo thewa koloi wa utlwa motho e bile hona re ke kopa o lo iphumula Jesus Christ yo Jesus sure motho ke iphumule pele ke lo phumula because ntse ke sa hlapa ke a hlapa the whole day yes le tseba ntho ne etsang lona le tseba ntho ne etsang banne ba ke go bale le tseba ntho ne etsang le tseba ntho ne etsang motho a sa le mo kapa motho a le hodima bete kapa sa paqang a sa le beteng o bo re bebi kopa o iphumula pele ke kopa o botsa mosadi a le mong fela mo a ka njwetsa ha o so bone monna wa hao a tene kapa boyfriend a o itene ke maso ka nga ibona e tle ra ke explain ntho ena ke explain ntho ile understand ha o so go bona ha hore motho a o batla no o bo re kopa o iphumula kapa bo re ke kopa o qetela ntho ntse ke etsa what in yeke mamukilani ke ena a re what in maubadi we are guilty in the temuruti yeah la bona ntho ke buang ke nnete Jesus isenya mood thank you Mbali ispoiler mood yes yo botabalo tlo ke qetelle yo yes here botabalo tlo qetelle ntho ntse ke etsa yes here abayi bua ka sekgotsa ile le khotsi tinqibeze into ndiyenza yes here because that time your mind is ready for action lika mona ntho is ready for action now the more only busy o batla go qetela dintho tse ding automatically hona le dintho tse tlo disturbanang le kelello yaka ka nako ye wena o ntse re ke kopa ke iphumule basadi ting kopa le nkutlo once le communicateile le monna wa hao kapa le communicateile le mosadi wa hao a re o tseleng e prepare zosule haiba wa tseba hore wena o prefera o iphumula pele o ka metsi ka sepanyana iphumule and then motho ha kena oboso liredi iphumule umuntu afike uready o motho afihlo le ready you know sometimes runa re bana ba reng ha re kena sometimes le bethe hole ha ke thola ene ka ba go tseding once re buile re baby I'm on my way I'm coming to you hape tshintshang dijini
yo. Le a tseba jini tsa lona di santse di tlo hana ho thewa dibonong, di hakile dibonong, di hakile dikefeng, e santse tlo sokola ho tswa diropeng, e lo sokola ho thewa mangweleng, e lo sokola ho tswa maqaqailaneng. Ngumsebenzi maya ntse re hula jini, ipipi yafa ngelo xesha kwayashwa kancane. Yo. Yes. Sure. Yes. Sure. Guys, if that is why Baba Balona, Otobana Muna Watine, Abarno Hartwell. Abarno Hartwell. Emma Banke Kulia Tatamai, Kapabarno Hartwell, Abangala Batine, Kiatsiba, Runa Banai, Lin Nassel Kiatine, Nanakatine. Kibata no, we no son to jetor kupo ketele, kujo sorry kitsile. Hakpetil hakifika osanto tenedi jini. Tetelele utenedi yes luna ba se de litina kana go tseo motho o jetse tsore I'm on my way, I am coming. Ha fika ka tlong kwena o hello. That is why what about luna dinyati di tlo le hlola ene lona ba sa di ba nyetseng dinyati di tlo le hlola dinyati tsa bana ba lona di tlo le hlola because number 1 ke itse di kwai di amamela ke ready ke tla ke le ready sentse ke le ready re communicate ha ke kena ka tlotlo ntse tsore ke kopa baby kopa o qetella pizza yourself baby kopa o qetella pizza ba tutsibile hore ke atla ene ko blele se ke tseleng baby ke kopa o qetella fela ho robatsa bana baby kopa o robatsa bana ba o tsibile hore I'm on my way ke atla. But when no, it doesn't make sense. Les spoiler mi davazoyalona. Les spoiler, guys, les spoiler mi davazoyalona kasi show. That is why kine kiruta batukiro. What about Friday and Saturday? Friday and Saturday and Sunday, 3 days here. That is why you need to be ready for Friday and Saturday and Sunday afternoon. You need to be ready. O tshwanetse be di passport tsa Friday, di lingerie tsa Friday, le tsa Saturday, le kapa ke Friday Saturday. You need to be ready. Engqondweni yakho tshwanetse o prepare lo Friday is for me and my wife. Kapa me and my husband. Friday and Saturday, o tshwanetse o sontso le ready, o hlapile le smart every time. Because whatever Friday it's from Davazo. Saturday is from Davazo. And abanabaka ikalokupa jana ikalokupa. Kyalokupa kabikoko betso. If le batla healthy marriage, if le batla dula le bana ba thabile, if le batla dula le basadi ba thabile, kyanani. Bona. If le batla dula le bana ba thabile, if le batla dula le basadi ba thabile. Jana ene ya enwe ke na bontate le bomme if monna wa hao a rata mdavazo ska musukudisa ka mdavazo awukwazi sokolisa umuntu ngumdavazo awutsibu usukudisa muthu ka mdavazo. Number 2, if musadi wa rata mdavazo awutsibu usukudisa musadi wa ka mdavazo. It's like when ure let's say ke rata dijo o bo re ke ske ka rata dijo ke tlo etsa jwang. If ki rata dijo wena sa rati dijo then o bo re nna ke ske ka rata dijo ndithini ngoku ke tlo etsa jwang. And most of us manyalo ga rena le di relationshiping just because ba bamba lona you ha o rati mdavazo. Now you expecting your partner le na ska rata mdavazo. Now o tshwana le ha o re motho ya ratang dijo o bo re aska batsa. We expect you to behave jwang. That is why that person ya ratang dijo if aka thola mo aka fuang dijo o tlo enjoy dijo tsa mo o lo ja dijo tsa mo. So if lona le batla o frustrate banna ba lona kapa le batla frustrate ba phela the relationship tsa lona timana mudavazo fela timana mudavazo bona timana mudavazo tlabona le tla bona le tla dula le banna ba miserable le tlo dula le banna ba sensitive le tlo dula le banna ba bitter
le tlo dula le basadi ba bitter because lona le a timana ka sehlong le a timana ka sehlong and le tlo dula le banna ba bitter le tlo dula le basadi ba bitter because le a timana lona. So dintho tsena di na le ditsebe communicator tseba o communicate le motho kenya motho modung o right 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 kenya batho modung o right if le batla ma healthy marriage healthy relationship and believe me when motho a rata mdavazo mofe fa batho ba nona mdavazo if le batla dula le banna ba thabileng ba sadi ba thabileng engwe ke ena ya ke tsebe ke a bokae engwe ke know how to motivate your partner. Osane ke na le mamkalane mamkalane osane ke tlo bua ka ntho osane ke tlo bua ka ke tlo joina life ya bona ya di couple because ke la mona bua haholo tje ke motho bongi nna ke batla monna happy. Know how to motivate your partner. And how you back motivate your partner? When only Mosadi Ratam Davas motivate munna wa hao ka dintho tsa di ratang then mo yetsetse tsona dintho tsena tse di ratang and obo mo jwetsa re baby le se ko reketsi baby ko reketsi me bo rata jwang maybe monna o rata jwala o mo rekela botlolo ya hae mo jwetsa baby ko reketsi botlolo ya hae o e ratang mari yena na ke tlo fa yona ha o ka mpha monate ha se selo o tla dintho tse tshwantse le di etse di simple jwang o tla dintho tsena di matle ke jwang baby ko reketse botlolo kapa ke reke baby ke tropone o tla baby o mo founela motho wa o mo founela fela baby ke tropone ke tlo kena mona ke tlo rekela botlolo o tla motho wa ka mariona ke tlo fa yona if o promise or o tlo mpha monate along go tla tsena ke ene e mamkalane o sane re na le show le di couple. Know how to motivate your partner. How about dula le monna ya no anjwala buy something ya irata if o dula le mosadi ya ratang tšhelete kapa ya ratang di gift sometimes bontate le bomme know how to motivate your partner or what's about today baby ke kopa o tlo mpha monate and then ke tlo fa kapa ke kopa o nrekisetse how lenta you can say that or baby fana ga ke kopa o nrekisetse baby or baby ke kopa o nrekisetse ke tlo fa bokana. How lenta you just say that baby fana go pompa monate ke tlo unrekisetsa mosadi wa ka ka bo unrekisetsa motho wa ka wa mo kopa mo motivate a gre basadi bana ba rata tšhelete ba thandi mali na mameneme a rata tšhelete so mo tsara o mo motivate or baby ke fana ga go ba wa tso tletsa o tlo pha monate nati okay how qetile wa mo jwetsa wa mo motivate. Know how to motivate your partner. You know why? Because mdavazo ke ntho hlokang happiness. If le batla ntho mdavazo o monate creating happiness because mdavazo ke ntho ya happiness. I get speak it sense. Creating atmosphere ya happiness because mdavazo o batla happiness. I get speak le nkutlile. Creating a good atmosphere. Rekela motho wa hao something, rekela motho wa present, rekela motho wa in, kapa mo fe tšhelete for afford, mo fe tšhelete, then o qetile and then mo fe tšhelete or baby fana ke go pondre tshetse. Mara ke na tšhelete enough motho ka ke na le bokana fela ke go pondre tshetse. Then o tlo bo
then I'll qetile o tlo bona le tlo enjoy bophelo jwa wena le monna le tlo enjoy bophelo ba lona le tlo enjoy and guys tlo nkile just wa bona ntho ya sex wa ya Mdavazo wa ikiruta kae I know Mdavazo o yetsa hore o tlisa happiness jwa lenyalo I know Mdavazo ke six gun ke spice se tlisang monate ka ra lenyalo a ke ruti ka Mdavazo fela but I know repeat ntate ke batla go send this important message. No, for you guys, I'm not lying. I get it. But banna about to motivate basadi ba bona. About to motivate batho ba bona. Sometimes you just want to tell baby, fanda ke go pon rexit o tla baby. O le monna, o coupe mosadi wa mo coupe baby go pon rexit fanda. Or baby ke tlo foka. If una le 1,000 rand mo tlo baby ke na le 1,000 rand ke na chelete. But fanda ke go baby ke go umpe amonate go fanda ke batla on rexit. If mona mosadi le motho a ratang di rose so Dr. Nose, I'm not getting here at home. I can say what? Oh, I'm not getting. Okay. I'm not getting here at home. No, as guys, we cannot blame Banna Balona, we cannot blame Basadi Balon. Luena, Lona Ban Shebelang, Palelan did implement into them. Because Banna Balona Baditi, and no, the boyfriend Tatana did it, and Haban Shebella Habai. So when I Palela, we into implement or baby. Kupa Fandaha, to Unrexet, Kappa baby Kureketi, into Genia Kapo Kureketsu, bottle ya wine, but Kupa Utumpa Hamunat. Can you little enjoy, guys? Little enjoy Hamunat. Then, and we can Halikidu Rutana, Yen Ribule Hahuluyan. When le batla enjoy Mdavazo, Sambani. To go pa repeat. When le batla enjoy Mdavazo, Sapang, le hlape le ditono, le hlape le dikuku hantle. And then hali qetile, le hlape le ditono, molomong wa ntho wa dibonomo, hlapang molomo, kenya monwana hanyane dibonomona o hlapa. Ha ke ro kenya monwana haholo. But kinyamunona hanyane di bono so that when le batla when o ka kopana le motho ba batlang go suna di bono a batlang go suna pakeng tsa di bono mo a batlang go tsamaisa le leme pakeng tsa di bono mo o ska ba tshaba o ngo yiki bana ba go hae o ska ba tshaba hore jo motho tlo tla gwathile eng ka le leme la hae hlapang hanyane o bo kenya monwana there is nothing but manga ka se a lona a lo a tshabang I agree now, I saw a toilet paper, they pumul. How le munna, Shapadi bono, Bondate, Shapandi bono talatalona, and O Kinyamun and Hanya need a bunumon. Kinyamun and Hanya need a bunumon. My son been put my tot. I did catch the bull. I did catch you. My son been put, my son be woman. My son been put with impunity. My Rawa Batao Shapu about Barbago. Marao, ibile ha una ntho tu jale ka marao. Ha una ntho tu jale ka dibono because di hana ke a tla le tapo le mono wena re file. Ngile bonsi ngile ka demonstrate ntho ka re yena ke mangaka kae
ne tlo bontsha ke mangaka and then nka tshwara paper wa iphumula ke tlo le bontsha something because ditone ha di ntsha mangaka di re ha di qetile be di khutla di re ne now ha di re ne now ha o sa kenya monwana ha o hlapa hanyane o tla utlwa ka nako eo le etsang yani ya ing ha le etsa ing ntja le tla bona ha o etsa ya ntja ditono tsane tsa hao ha di qala di phusha dire di phusha pina butter yang idong pina butter yang it's just that lona basadi bentse re le ka morao a kre a le re bone ene pina butter lona lebu a le utlwe lona bentse le toname ke rona batho ba ka morao ka exhaustong ka ma lona lona kre kana go tse wena o khuma mo rapela o thapelo nye matla wena o thapelo nga kre you pray ya kre kana go tse nna ke nna ya ka exhaustong ka mane nna ke nna ya exhaustong ka mane le musuane o tswa ka exhaustong o ntse o tla honna mo musuane o ntse wa pina butter that is why le tlo bona rona re ntse tjena wena o ntse o kwetse mahlo nna ntse ke ntse tjena ke kwetse because musuana one fasticator ona le pina ntho ntse ro shwa musinyana o ntse bontate ke a kwala guys qetile bontate impundu ziyahlanjwa bontate dibuno diahlatsuwa bontate itlere ha o yentse le nkokwana kapa o name maoto o batla motho a etse a blow a etse bishop ditono tsa hao jwale ka monna o tshwantse be di le skono that is number 1 ditapole di a hlatswa bontate mekotla ya ditapole e a hlatsuwa ditapole di a hlatsuwa masende ditapole di a hlatsuwa bontate number 3 bontate re a fufulelwa Mr. President re a fufulelwa ntate re a fufulelwa ngwana re a fufulelwa buti re a fufulelwa di a hlatsuwa number 3 if umonna ha wa kgaola kepse bontate
ha o sa kgaola kepse bula ntho yane bula ntho yane lelalane la kgomo o le bule o le hlatswe o tlose inkomazi yane e wamme tlosa mafura na wamme bondata if wa tseba hore wena wa kgaola because jole ke e wamme e ka re ke mmala ke ka re ke ntho ke mafura fela masweu a di tsale la ntho o e hlatswe na ke tsebe ke tloetsa jwang ka lona ho tletse dipapa ene wa bona hore ke papa ya inkomazi e dutse movie e tletse e bile inkomazi e dutse wa e hula o hlatswe mono le hlape bontate hobane e bile inkomazi enkga ke a tseba ne ke na le letlalo enkga nthwene enkga o tla bona ebile e kwaetse kwai e entse e a hlatswiwa ntho tseo ya o qetela Friday, Saturday and Sunday nyobanang ha bohloko nyobanang so that harabeke ha le khathetse be le tseba hore le fanane khutu harabeke be le tseba hore ha ntse le etsa di have done be le tseba hore Friday, Saturday, Sunday le entse dintho tsa lona le entse well done tsa lona enough Friday, Saturday, Sunday le etse di well done tsa lona enough and then ya o qetela ke efe hona le motho a botsitseng hore why bomme ba bang ba le metsi why dikuku tsa bona di le metsi nna personal ke rata ha ena le grave nna personal ke rata ha ena le grave ke rata mo ha ke tsebe le hore ko bane ke mxhosa ke thanda umhlusi nna personally ke rata ena le grave hayi we obona ena le grave man nna personal but ka bomadimabe hona le banna ba sa tsebong hore it's very important hore bomme ba be le grave it's very important because basadi ba bangata banna ba bangata ba tsebore when mosadi wa o fila o tlo mutlwa ka soso yane when mosadi wa o fila when your partner a o enjoy o tlo mutlwa ka moro ka soso yane la mhluzi ono moro ono o bolela hore mosadi wa o enjoy wa o rat wa o enjoy and guys wa bona yeo wabana yeo ke batla go jwetsa nnete when ho te batho ba connect o ba bona ka yona yene wa bona mosadi ha o connecta le wena o mmona ka moro o na le soso ye nngwe e hlotseng o tsebe hore mosadi o connecta le wena ba banna ba bangata o tla utlwa motho a ntse a re no mosadi o metsi hi guys lona le a le tsebe and then ha mosadi a le metsi hona o bolela hore o connecta very easily but when mosadi a sa o enjoy o tlo utlwa ka bo dry o tla dula le dry full time and 3 a ke tsebe ke boka yena o tshwana la le hle le davatsana ntse le busy le davatsana once your partner o motla ba dry o tseba hore position eno yo ntse mo shapa ka yona ha isa le yona ha o ka motla bontate le tshwantse le mamele batho ba lona when o tlo utlwa jwang gore motho o ntse enjoy ya modavaso because ona le basadi ba ka ske ba o bolela gore motho o modimo nna se ke le sharp o tlo utlwela but o tlo mo utlwa jwang ha sa le sharp if a sa le sharp o utlwa ntse ba dry kwana ha ntse ba dry it means o bolela gore it's either the position ha isa le yona e sharp or else o tlo thola gore motho mo ha sa enjoy yana o sharp o khathetse o utlwe so that is why we need to ha re kana go re davazana Grave is part of Ibushokwa haholo. Murowani Ubushokwa haholo. Kinite sometimes how le sleeper only meti haholo. Le upumula fela lenkata ule le apumula kwetile dijafat. Marumuro onu hauna ntomina tujala kamuro.
favorites. But then take my count of your muro ono guys. Kona obulelang hamutu au enjoy. You must know that mutu if our anali muro ono, you must know that Swapan, you are the best man for him. But Mosadi hasna muro, you must start ukale lo dauta ndavazo walo. Mosadi tuanta be the muro ono grave one or tuantu bete. Now, enwe hape kia ore. Guys, leone na ngile kadijueta yona. Tlohelang ho swabela dintho tse etsahalang ka nako ya Mdavazo. Ke di hlalosa. Tlohelang ho swabela dintho tse etsahalang. Thank you for explaining this. No, can it when I meet Mati. Thank you so much, man. Guys, ki kupa ke hlalosa. Ke hlalosa hore tlohelang ho swabela dintho tse etsahalang. Ke hlalosa. Ene ke shy. Umphoqile ke tlo thusa. E mong ke mangabe. Ke mang ya reng ke hlalosa. Nhla. Okay, ba re ke hlalosa. Okay. Once le Davazan, this is very powerful. Kuku le kwai hase wena you are at your own. Kuku ke motho o mong a ikemetseng. Wena kuku ke ntho e ikemetseng. Wena le kuku ha le ntho e one. Le kwai nna le kwai ya ka re ntho e one. A re ntho e one. Re mpa fela re sebetsa together. Re sebetsa together ba ra re ntho e one. Now, hona le nako yeo kuku ya hao e bang excited. Now, nteli timang monate wa yona ke yona. Lona le etsa je. Thank you, Center. We don't kutlile. Basadi ba bangata. One of the things you create or basketball enjoy Mdavazo. Kyore, they want to behave kana ko ya Mdavazo. Bana ba bangata they want to behave kana ko ya Mdavazo. Kana ko ya Mdavazo. Allow yourself, guys, switch handikelelo tsa lona off and enjoy everything to an extent. Obana lona le tsibure kuku e ba excited. Hona le nako e ba excited e be phinye. Yes. E be phinye utlore ya suzu kuku ijabulile. Ibina masibe happy. Sibe munye. Utlore kuku yana ya pia zwa. Utletse matso utlore lo yana ona control di mayo. Jole ijabulile. Ipinye. Lueno bo utlore lueno wa pinya. Utlore wa pinya. Murundi kwa la hauna tuso. Ebe tabile utlwe le wena o sena control di mayo.
nako tse ding utlwe e etsa sound utlwe la ntse utlwe yona nawe utlwe e etsa sound e etsa thokozane e etsa thokoza utlwe riko e etsa thokoza tlohelang guys if le dihlong a le tlo enjoy Mudavazo ke a kwala jwale if le dihlong a le tlo enjoy Mudavazo kuku tshwantse etse thokozana uthi ke a swaba hore ha e etsa jwalo a wa tshwanela ho swaba Mati, Armuruti, please, Kuala, before I tell you my story. Uta favorite, I hate the sound. It's just that, Lona, le kopana le batho ba le sa communicating. Wabona, once you kopana lena, I can, uta sekiri, jwale ka re ki bua nna. Once you kopana le motho ya bohlale a ka o ratisa sound eo a ka o ratisa sound eo o jwale burutu kwa e robala during sex ke tata ke araba a robala during sex guys ke batla go kwala guys. There is nothing you can say libedi song kayon. That is why sometimes when sesole saka se tswank na sesole saka se tswa ho tswa le spinya kana go tse ndia suza kids ki pinya o kutle di bulu tsaka di vibrate kutle di vibrate the Lona li timan tse monana Tata mo godima go brave wa tseba kai sa bo shwana ntwe o ntsha moya wa hawa di la se pele before ntsha mashot ai mofu ta bole wa ke ntshwana e rata straight moruti e kere ke a uta no tseba nna ke bale ke tshela o ka thula le botlo le besa ke itshela a ke melo tebe jana o solo go lutsupinya o tla ba stroela nswaka o tla tse a o kala o nkutla ke phinya maro tlo stroela ke a ke na no ka bapa ke di jetso ba neng lona ba sa diting le lona banna problem ya lona nthe ke nahana ngora le tsibe kore mekhamo ya runa le khamisana ka tsebe e fapaneng wa tseba hona le motho ya reng ha ka o khamisa kore ha o etsa o ruta o khama mokhamo ona o snang taulo di maona qetile na le batho ba ka khamisa mokhamo o snang taulo di maona wa tseba o Sherry coffee ngo muguti mokhamo o snang taulo di maona coffee ngo hona le mekhamo fela nje ya di well ya ntho medium to well o khame mara wa khamanga marona le mekhamo ngwana rona mokhamo re nga o tata o khamo mo o tlo re o lo sohle le lona mos hona le mekhamo e tsang ha o tata o ruta ha o tata o ruta ke yona e ke buang ka yona
phothomela o ka re o tshwere ke sethwathwa. Ke yone ke buang ka yona eo. And ke le jwetse basadi a le tsebe o khamisa banna mokhamo ono wa ona o senang control a le tsebe ene one re thuswa ke lona mpa le sa tsebe le banna ba tsebe o khamisa banna ba bona basadi ba bona ore a ntshe mokhamo ona o tswang a lese qetile a le tsebe ke tla le ruta next week a le tsebe hore o khamisa jwa motho ore kore kantsa a rota a nna tswele pele hore kantsa a rota qetile a rote hantsa rota a nna rote a hlanye hantsa rota a nna hlanye kore a ntsa rota mara ba ntsa hlanya kore a hlantswa ke o tsetsa a rote a thusa kwena e le wena mo thusa mora a rote to the fullest. Multiple orgasm moruti. Okay. Batho ba itsebe hore you can wa khona o thusa motho wa hao hore a etse ntho eo gore morutisa o rawo gore a rote shwa of the water in it ba bang he e bila ka ba ntsha metsi a ne ya waterfall ho tswe metsi a shapetse a etseng bo Adam ki bana ba se ba imaketa nna I'm singing good night guys. Why anasare good night fell? Why tshwantse I explain are singing ba Adam ba imaketa mameneme Amuta ke wa tseba re bangata masingeni eno dula o re shauta nna ke tsotle o tlo e baya matso ke shoka e baya matso o e rapella ke tla thola le nna Kubai. Guys, my job qetela ke hore make sure that ore le enjoy because that thing it can sustain a marriage ya how it can sustain a relationship ya stopan dintwa stopan enjoy more enjoy amdavaso most about to enjoy amdavaso ba spend nako together ba enjoy ba together ba spend I'm telling you le ka enjoy relationship ya lona le tlo enjoy marriage wa lona banna ba lona today ngabe ba lisiko I mean ngabe ba dutse ka tlong and even if akatsama ba qeteleng ya qetelo o tlo gotla monna a go tso fela gore o hopotse tlo davatsa bosadi wa hae so enjoy guys re tlo bua gore mokhabo ona e ke buang ka ona kofi engwe ke batla go tlo bua ka ona gore ka nako eo o le davazana ka yona bohlokwa ba go sheba motho wa hao ka mahlong ke bofe bohlokwa ba go sheba because ke a tswa re ba bang ba lona le tutubala molebe swatseng re tla tlo re tlo bua bohlokwa ba gore wa e tshwantse o shebe motho wa hao ka mahlong ka nako eo le davazana ka teng go bohlokwa ba gore o mo shebe ke nnete le kana la kwana mahlo ka nako ya mdavazo but it is not right to look at mahlo for the high sale le davazo go etse mahlo it is not right ke tla o jetsa why o sa tshwanela go kwala mahlo forever bohlokwa ba gore o no etse o no shebe motho wa ke bofe. I want to laugh during eye contact. No, lona ke tse ba bang ba lona le tsebo bohlokwa ba eye contact a le tsebo. I will tell you bohlokwa ba eye contact. I will tell you. Ke tla bua ka tsona next week. Thank you so much, guys. Until we meet next week, guys. On the floor. Number 073 ke tsa marriage counseling ke counselor ke etsa di motivation ke motivator and then a qetile if le couple fela le tuletse kawashing le tuletse hamang le cheat le kana la invite ke tlo dula le lona ke share le lona everywhere anywhere or na ke Joburg or ke Pretoria ke kae hohle mo le cheating fela if le batla gore ke tlo dula le lona le couple I will come ke tlo le joina
hosane ke na le Mamkilane ka 7 o'clock ke 7 Mamkilane then ke tlo ba joina ke 8 sorry ke 8 o'clock. So guys if le batla ke le tshakele le di couple ke tlo dula le nna fatshe re sharing and then I'm available ke teng anytime. Lady Brent bile ke ofinyana o ka tla Lady Brent no Lady Brent ke ofinyana me Opti Joseph e ofinyana Lady Brent ke rata o ya Masi Rumors ke ya Lesotho. So number yaka ke 073 202 9079 073 202 9079 ina lo WhatsApp guys skela inbox o di ansukudisa kena na kwa di inbox go straight to my WhatsApp unrumele message u buele nna if batla thuso yaka skela nna la hi pastor kapa hi good morning hi kapa hi doctor buele nna straight ntate Mruti ke mama ke batla ntho so ke kopa nthuso so number yaka ke 073 202 9079 ki number yaka 073 202 9079 ki pita 073 202 9079 go straight to the point no high dintang. So guys re tla taruba ka tsona tsena le mo potse next week re tla taruba ka tsona while tshwanetse shebe motho. Number 2 re tlo bua ka ya ke 073 202 9079 ke tsona di number tsa ka di na le WhatsApp o ka bua le nna mo. And then thank you so much guys and I'm blessed tsamo qalelang he and hali etsa vandag we dedicate you for that we realize for Dr. November lokuthi uphume ngestrati bese uthathi dust ungabi nendaba noma ungathandi bese uphuza amanzi yani hore le skela le bala guys or o break up jwang le khona jwang hore le bue oh Muruti please why kwa e robala during sex e robatswa ke during divorce e robatswa ke taba yam kana go tsening when una le dintho tse ngata ke ka rakelelo ya o le disturbed ka rakelelo ya hao very dangerous that is why iqetile ke nentse ke ba le batho ke re batho ba tsontse ba hlokomela di kwae di na di ditsebe di amamela di robatswa ke ntho tse ngata tse o le dina tse teng ka rakelelo ya hao as a man. Ya bobedi ke itse diro ha di tia monate when kuku ya motho e buleile haholo kwa ya itia monate when kuku ya motho e buleile haholo ke bobedi. But enwe ntho etse hore kwa ya motho e itia ha monate ya pele ke position ya bobedi ke ha lentse le bua wena le motho ao lentse le bua le tsile o le khisana ngate le because when o tswara uku kana go ya mdavaza lentse le sunana you bring your mind here kissing during the verse it is like kelelo is or kelelo is kaba all over because when your mind think about all over like ntho nke tsongore nkanka 1 hour 30 minutes ntse ke le busy 1 hour to 1 and a half hour ke le busy. Why? Because ke sebetsa ka kelelo when se sole sa ka se batla ho tswa ke distracta kelelo yaka. But the problem is when I distract kelelo yaka ka something serious e bile re kelelo yaka e sukula ho tloa ntwenyeno wa bona. So that is why le tshwantse le tsebe hore kana kwa mdavos ke finto e o yetsang ento ba ibitsang le bitsang hle e bitsang namthen why ba dia ka English e bitsang you it's like you are provoking marasiona pueke batlang you are provoking wa prove motho bua le wena let's say one njwetsa it's like una le batho ba reng not for play for play no for play ke before man re bua lona le bua ka ntho before rona re bua ka nako yo leader vazana kana ko yo leader vazana hona le motho reng ha o mo jwetsa re baby nkota monate ke etsa mohlala hona le motho reng ha o mo jwetsa re baby that language in fell. Yetsa ya good teaser.
thank you so much. Ku teaser. O teaser motho wa hao. Wa mo teaser. Hona le ba bang ba hore ba teaswang ke o bua, ha o mo jwetsa. E mong o teaswa ke position. E mong, that is why le tshwantse le communicate, because you need to know ke efeng to find that sangore jwale utlwa hore jwale di ja fatshe. Nna e ke language ka nako eo re davazana ha ntse re bua ka nako ya mdavazo a jwale wa nhlantsha jwale wa nhlantsha. Guys, Kubai skela le bala le dedicate round